closer I get to home, the light of my heart feels, the mountains seem familiar, the air feels softer, and every turn brings back a memory. There is a kind of peace that only home can give. No matter how far I travel, a part of me always belongs here. The warmth of my parents' smiles, the comfort of their presence, and the love waiting at home make every mile worthwhile. In a world that keeps moving, home remains my quiet place. Here I don't have to be anything more than myself. After almost a year away, my heart finally feels complete again. Some journeys take us far from where we started, only
केजीको चाहिँ तर एकदम राम्रो छ कति आधी किलो हो यो त आधीको केजी लानुहुन्छ राखी राख्दैन अनि हाम्रो त यहाँको त यता कसरी छ हौ? हेरेर हो ओ देखारेला करेला कसरी छ हजुर 40 가슴이 아빠가 챙겨가 हुन्छ पचास मिलाउनु हुन्छ 네 세금도 당기지가 줘야 되겠죠 네 अनि पाते उया मिसिन न तौलिन न यो 130 120 ले लानुस् यो चाहिँ अलि कम्ती गर्नु लानु यो चाहिँ तीसरी पौवा xe đó không tiếng mà đây 지스 à 지스 xong rồi xong Ko boleh dah kan orang ke polos teh bagai tu. Tiam dia tu. Jadi kita nak sampai di mana pula? 다 출하는 데 먹는데 세 정도 얼마나 나올라 쇼고 돼 쇼고 슈거 통로스 있네
xe tôi mít thôi vậy. Ê, mua xem. Yes, là tôi thằng ra đó rồi làm có tôi. 네, 기다려. 똥. 됐다, 이제 된다. 신부대. 된다. 네 신부 왔다. Mà tàu đi đến nhà đặng thì là thì mà Chứ có làm đó. Hadi ya, ya, saya.